Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. العودوة الطيبة نلقاكم القديسة tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna inti l-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tħares il-min jittama fik mingħajrek xejn ma jiswa xejn ma qaddis. Kattar fuqna ħina tiegħek u kun inti taħkem fuqna tmexxina. ħalli niqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi hekk li narfu nobtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arem il-ktib tal-profeta Ġeremija. Fil-bidu tas-saltna ta' Jehoakim bin Ġosija, sultan ta' Ġuda, ġiet li Ġeremija il-kelma tal-mulej. Hekk jgħid il-mulej, mur u oqgħod fil-bitħa tat-tempju tal-mulej. Kellem lill-bliet kollha ta' Ġuda li jiġu biex iqimu fit-tempju tal-mulej. Ejdilhom il-kliem kollu li ordnajtlek tgħidilhom, bla ma tħalli kelma waħda biss. Għandhom nejn jisimgħu u jerġgħu lura kull wieħed minnhom minn triqtu l-ħażina. U jiena nindem bil-ħsara li beħsibni nagħmlilhom minħabba l-ħażen ta' għamilhom. Għajdilhom, dan jgħid il-mulej, jekk intom ma tisimgħux minni biex timxu fuq il-liġi tiegħi li tajtkom, jiġifieri biex tisimgħu l-kliem tal-qaddejja tiegħi u l-profeti li jiena bla għedha battilkom, imma li intom ma smajtux minnhom, jiena nagħmel minn dan it-tempju ħerba bħal silo u lil din il-belt nagħmilha minnha wirja ta' saħta għal ġnus kollha tad-dinja. Il-qassisin, il-profeti u l-poplu kollu semgħu lil Ġeremija jgħid dan il-kliem fit-tempju tal-mulej. Malli Ġeremija temm jgħid kull mal-mulej kien ordnalu jgħid lill-poplu kollu, il-qassisin u l-profeti u l-poplu kollu qabduh u bdew jgħidu, ħaqqu l-mewt. L-Alla ħabbart f'isem il-mulej u għedt li bħal silo għad jiġrilu dan it-tempju u li din il-belt għad issir ħerba bħala nies. U l-poplu kollu nġabar madwar Ġeremija fit-tempju tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr l-Alla. Salm responsorjali.
O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Dawk li għal xejn joboduni huma iżjed minn xar ta' rasi. Dawk li bil-gideb jixluni huma b'saħħithom aktar minn għadmi. Ġaluni nrott dak li ma sraċ. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Għax minħabba fik jiet nitlaqt maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix. Għax il-ħeġġa għal darek fnitni u t-tajjir ta' min jajjar lilek waqa' fuqi. Flimkien, o Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Imma jien lilek nitlob mulej, meta joġbok, o Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda ta' salvazzjoni tiegħek. Flimkien, o Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Il-kelma tal-mulej tibqa' dejjem, din il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu, beda jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom u huma baqgħu mistaġba. Hekk li bdew jgħidu mnejn ġieb dan l-erf u din il-qawwa tal-għaġeb. Dan mhuwiex bin il-Mastrodaxxa, ommu mhijiex dik li jisimha Marija, uħutu Ġagbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda, uħutu bniet mhumiex kollha magħna, mnejn ġieħ dan kollu u tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u daru stess. U hemmhekk m'għamilx ħafna mirakli minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Huma baqgħu mistaġba. Dan huwa li naqraw fl-Evanġelju skont San Mattew illum fuq ir-reazzjoni tan-nies fis-sinagoga meta Ġesu daħal hemmhekk u beda jgħallem fis-sinagoga. Kienet is-sinagoga ta' pajjiżu. U allura hemmhekk meta mar Ġesu in-nies kienu jafu minnu u baqgħu mistaġba. Baqgħu mistaġba b'dak li kien qed jgħid u b'dak li kien qed jagħmel. U baqgħu mistaġba il għaliex huma meta rawh indunaw minnu u l-familja tiegħu minni, u l-qaraba u missieru Mastrodaxxa. U allura bdew jgħidu aħna nafu il-dan, nafu l-familja tiegħu. Dana minn fejn ġie dan l-erf kollu? Meta jgħallem. U minn fejn ġiet ukoll il-qawwa bl-affarijiet li kien qed jagħmel. Imma l-Evanġelju jgħid mhux biss li baqgħu mistaġba, kieku baqgħu mistaġba biss u forsi għadu jistaqsu naqra, ħajkunu jafu iżjed. Imma jgħid tfixklu minħabba fih. Sa din hija kelma naqra kera li jitfixklu minħabba Ġesu. Mbagħad meta tgħid għaliex tfixklu dan nies? Tfixklu il għaliex qal xi kelma mhix floka?
tfixklu il-għaliex beda jħawat jew għal xi ħaġa illi jafu li mhix vera, ma kienx il-każ. Tfixklu għax bliqal weġġaħħom jew insulenthom, laqqas, ma kienx il-każ. Tfixklu propjament mhux minħabba fih, minħabba fihom, minħabba il-preġudizzji tagħhom. Illa li dawn arraġunaw la darba dan jiġi minn dik il-familja ma jistax ikun li dan ikollu l-erf u l-qawwa li għandu. U għalhekk tfixklu minħabba il-preġudizzji tagħhom. U tantu hekk illi l-Evanġelju jgħid li Ġesu hemmhekk ma setax jagħmel ħafna mirakli minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ara kemm hija xi ħaġa din taswet il-qalb. Tfakkrek fl-Evanġelju ta' San Ġwan fil-bidu, fil-prologu meta jgħid ġie f'daru u niesu ma laqgħux. U dawn ukoll hekk ġralhom, dawn minħabba l-preġudizzji tagħhom illa li ġderilhom illi Ġesu ma setax ikun li jkollu dan l-erf, allura m'hemmnux fih, ma qalux isma' ma dan ma jistax ikun bniedem speċjali anki jekk ġej minn din il-familja, ma qalux hekk. U l-Evanġelju jgħid hemmhekk m'għamilx ħafna mirakli minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. Min bata? Huma stess. Minħabba li ma ċċettawx u ma laqgħux, huma li marru minn taħt. Sa dan huwa messaġġ importanti ħafna għalina. L-Evanġelju llum iħeġġiġna biex aħna f'qalbna nilqgħu lil Ġesu. Nilqgħu it-tagħlim tiegħu għax huwa tagħlim mimli erf li jista' jmexxina fil-ħajja tagħna u nilqgħuh anki fir-relazzjoni tagħna miegħu illa li huwa hu li jista' tassew jimla qalbna. Jekk aħna ma nilqgħuhx kif jurina l-Evanġelju stess illum, aħna li mbagħtu, aħna li morru minn taħt. U hemm messaġġ ieħor importanti wkoll. L-Evanġelju qed jgħidilna għandna neżaminaw dejjem lil nfusna il-preġudizzji tagħna, anki kif nittrattaw l-oħrajn. Illa li skultant jiġrilna bħal mamlu dan nies. In-nies issa inqedwhom kultant f'garzella. Ġa minn qabel dak hemm dik hemm u kultant minħabba l-preġudizzji tagħna ma nilqawhomx f'qalbna lin-nies. U għalhekk l-Evanġelju jħeġġiġna biex aħna ma nkunux, ma nħallux il-preġudizzji tagħna jagħmlu dan l-ostaklu. Lin-nies għandna naċċettawhom bħala xbija Alla, bħala persuna li għandha wkoll id-doni u t-talenti u nitalmu napprezzaw it-tajjeb fejn ikun hemm it-tajjeb. U napprezzaw min jagħmel il-ġid fejn ikun hemm min jagħmel il-ġid. Ejjew nitolbu l-Mulej llum, nitolbuh li aħna dejjem nilqgħu lilu f'qalbna illa li xu jatina dejjem dak li ulaqgħu l-aħjar u nitolbuh ukoll biex ma jkonniex il-preġudizzi meta nħarsu lejn xulxin fir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn, imma nilqgħu wkoll lill-oħrajn u napprezzaw dejjem dak li hu tajjeb, dak li hu sabiħ, dak li hu ta' ġid. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla, nagħmlu dan b'fiduċja sħiħa fih. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, inna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Atina mulej qalb illi tilqa lilek bil-ferħ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex il-klim tal-erf tiegħek ikun il-klim li jmexxina fit-triq tal-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex nelbu l-preġudizzji li jkunu ta' ostakli fir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu wkoll li tgħin lil dawk li b'xi mod jew ieħor qed joffrulhom is-servizz li għandhom bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ina mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Atina mulej dejjem qalb li tfittex dak li hu sewwa, dak li hu xieraq, dak li hu ġust, dak li jnissel il-paċi u l-imħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati mulej il-mistriħ ta' dejjem il dawk li għaddew ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem u l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema jaqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwassluna fil-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tamma sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għallek aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jsoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li jgħallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil-minuħati għalina. U la daħħannix fi tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija statna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
kien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li hu t-tifkira l dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li utawulna bimħabba bla qis ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-lum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla dejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'aqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. L-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari u din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community.
Nofru dan ir-Rożarju llum għal vokazzjonijiet għal ħajja saċerdotali u reliġjuża biex aktar persuni jwieġbu għas-sejħa tal-Mulej biex jimxu warajh fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-tana ejna u għafmana, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għallik jisma tal-tana dak it-wilet tal-ina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenere buħ kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera weħ kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħel isna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet arina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tili saħt nagħtik ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern
وجنا الوح كله وين الداوك اللي كتر يحتاجه نناتيك سليمة ليك سلطانة تلحنينا حيا حلوة وتمتانا سليمة ليك ليلك نايتو على شهنا الترفناتي ولتافا ليلك نتنيدو احنا اللي نبقوا نولف افضل الويت تدموح اي مال افوكاتاتانا دولينا داكلاينين تيك تلحنينا ورينا وردنا الترفرمنت الجسوف رتنبيرك تجفتيك وهنينا وبيا وحلوة فيرجن ماريا سكونت الفيمة البابا مسينا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تيجي ساتناتك يكون تريتنت كيف في السماء دفلات خبزنا دا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر منوهاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهرسنا من الدنيا امن سيما ليك ماريا بجراتس ممليا موليميا كبركنت فوس النسان بيرك فروت جفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساو في السيا الموتان امن جلوريا للمسير وللابن وللسبيرتو سانتو كيف كان من البدو الساو ديم ويبقى لديم تديم امن أتيهم ومولي المستريح تديم الدول تديم يدليلهم يستريحوا ما في الباتش امن مولاي هنينا مولاي حنينا كريستو هنينا كريستو هنينا مولاي هنينا مولاي حنينا كريستو اسمعنا كريستو اسمعنا كريستو القتل بتاعنا كريستو القتال بتاعنا مسير ترنالا خنا لينا ابن الله اللي في ديت الدنيا خنا لينا سبيرتو قديسالا حن علينا ترينيتا قديسة لويهت حن علينا امقدسة ماريا اطلب علينا امقدسة ملا اطلب علينا امقدسة شبة تشبي بيت اطلب علينا أمتا كريستو اطلب علينا أم الكنيسيا اطلب علينا أم تلهنينا اطلب علينا أم تلجراتسيا تعالى اطلب علينا أم شبة اطلب علينا أم التامة اطلب علينا أم لزيت سافية اطلب علينا أم لزيت نظيفة اطلب علينا أم بلاتبة اطلب علينا أم لتسهق المحبة اطلب علينا أم تلاجب اطلب أم علينا تلبرر الطيب اطلب علينا أم تمن حلقنا اطلب علينا أم تمن سلفانا اطلب علينا شبة كله قاعد اطلب علينا شبة لتسهق كل قيمة اطلب علينا شبة لتسهق كل فهرية اطلب علينا شبة كله كستا اطلب علينا شبة كله كنينة اطلب علينا شبة دي مربوطة مع الله اطلب علينا مرة قدسية اطلب علينا ترون تلرف اطلب بدو علينا الفرح تاعنا اطلب علينا أمارة الإسبيرتو سانتو اطلب علينا أمارة كل جراتسيا اطلب علينا أمارة كل تيبة اطلب علينا وردة ميستيكا اطلب علينا تورة دافيد اطلب علينا تورة لافوريو اطلب علينا دارتا الديب اطلب علينا أركة الربطة الجديدة اطلب علينا بيبتا السما اطلب علينا كيوبة فيلودو اطلب علينا ساحة المردة اطلب علينا كنت المدنبين اطلب علينا فرشت الميغرانتي اطلب علينا فرشت المنكتين اطلب علينا عينونة الإنسارة اطلب علينا سلطنة الأنجلي اطلب سلطنة علينا البطريركي اطلب علينا سلطنة البروفيتي اطلب علينا سلطنة الأبوستلي اطلب علينا سلطنة المارتري اطلب علينا سلطنة الكونفسوري اطلب علينا سلطنة الفيرجني اطلب علينا سلطنة القديسين كلها اطلب علينا سلطنة منسرة من الأول تبع اطلب علينا سلطنة متلا السما اطلب علينا سلطنة الروزاريو مقدس اطلب علينا سلطنة الفاميليا اطلب علينا سلطنة الباتشي اطلب علينا حرفتان لنتنحي ذنوبية الدنيا اغفر لنا نطلبوك مولاي حرفتان لنتنحي ذنوبية الدنيا اسمعنا نطلبوك مولاي حرفتان لنتنحي ذنوبية الدنيا حن علينا اطلب علينا قديسة وملا بيش يكون يستحق لنا داك لوادنا كريستو قاتلين قدياتيك موليالنا نطلبوك لنقودوا ديم الصحة في الروح والجسم وبالانترجسيوني تالمقاتسو جلوريوزا ماريا ديم فيرجني نكونوا مهلوسين مدوية تايسا ونقودوا لنا تديم بكريستو سيدنا امين طلبة لسميكيل أركانجو تحولالينا في التعبيدة كون انت لأننا تانا كونترا الحزن وتنسيست الديمونيو إرازنوا ولا نطلبوك بالحرقة انتلاوا فوسيتاية السما ادفع بالقوة في الإيتا الانفير للشيطان والسبيرت الزنا الأخرى ليتجروا في الدنيا التلفين تالرويح امين طلبة لسان جوزيب سليماليك حريس الفدي وروس الفيرجن ماريا ليلك الله في ذلك الابن فيك ماريا آدة الفدوشة تاعها ميا كريستو تروم بحال راجل أدولت قدس جوزيب يكون مسيرة لنا وكل
u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakolata Konċizzjoni tagħha. Imbirek itluglu s-saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.